Nigeria tuhize ebi abataka babagambiro babeire bari omu rukiiko rw'ekyaro orubeire rwetabirwemu abashuganizi ba polisi n'abantu ba butosha bwanyuma y'abataka kwirukangira ha polisi ngu babayambe. Biza yayetana bacayimana bahasumura kuyarigireho ababa bacayimana kubarigireho yakure muguru yangambira ngo naza hufite mu rwanda nza kuko engaro nzizi izikokosira Chairman w'ekyaro kinashobora ngo endwara egi kuyahereze kujanjara omu kyaro eki birukangira ha irwariro nabwanyuma ab'ebyamagara omu gomborero egi bagireba nk'enshonga nkuru ngu ahabw'okuba ekeremesiza abantu kukora nikwo kwetaho omushaho okwegyesa abantu aha bikwatiraine n'omushwija gw'ensiri obwo batakakimanyire ngu namuhembe okuhikya obwo baizire kukimanya ngu omutuura mugyenzi waabo niwe arikwenda kubamaraho na namuhembe. Okurugirira mu ripota y'abasawo kuruga hariya barikungira ngo bo baragwire nk'endwara abantu banje nibazihikiro n'izuba kandi bakirigayo umwe baremwa bagumiza mbazo mu cyaro bakikayo babiha amahembe omuntu akizakira. Abataka nibashobora ngu ogwo mutuura mugyenzi waabo yagira eki yagira ngu nikiza kubaho takahwaho biro bibiri kitakakubaireho aho bakimanyire ngu n'omurogi kandi omuteezi w'amahembe. Wano kumuguza wese abantu bakidwa nkezi hakoti cyata kusubura oba ni imbuzi nkeji mwaja nko kumwahaba naho oba mubeyi naje takura kintu cyasiga yakugamba kandi kibaho Nigeria yaragaka kujya tunoma yatuwakore kininga wangambe kininga wanyimeki nakwebro bibiri serious kintu kibaho kutuhagezaho kugamba na nori kuteekateekwaho kuba nateera amahembe ebintu byo yashobora kandi ikindi cyaka ko bagira ngo uyonye n'amahembe abakumanya ngo kaga batera bagarite bagatekeho Chairman w'ekyaro eki nashobora nkwiyagereze kutaha omu nshonga z'omutaka ogu na n'owu yabaire nafa nawe aha nshonga z'itaka ngu nawe harikuzagarukayo okugura akagyenda kwekoreire kwahereze kuzimba okokuguro nkakwatwinge nje sitakagira kiga sitakabuka ati narunde cyo kwagira kintu cyambura nasyangira nataha ngire kureba umusuru gwabo w'abantu babiri kunarigira mugabo n'umuzuruzi wanje najya kukigamba 12 kuguru camping ana kuti abakakiiko ka LC1 barahira omu maisho ga polisi ngu tibagaruka kukora aha nshonga zayebazibwe dokasi ahabw'okubajoga hakabura kubaho ekitiinisa. Nigeria yafurikira omu omuheeresi y'emisango y'entuneeto namba ya kabiri takubasa kuheereza noba kwa chairman ekitiinisa. Nigeria omuheeresi tomukiga ngo ayine kyayine ky'abantu bakumutura mwanyitegereza n'emisango we bamwe n'abanyakakiiko turontuho kuzowe twakizayo habukaka kuba kuzomye mugora takwenda kumanya ngo kumurya ito no mu byaro abantu babetera mwetako kuba abasirikare. Omushuganisa wa polisi ahabwe gomborera ya Nyabare ashabire dokasi okugezaho hakakuuma orurimi rwe ngu ahabw'okuba niruza kumureetera ebizibu. So otakagira nti obulogo ne bakugira muno oba oyina omubazi ogwira norogesa akamwa kawe oyerinda akamwa kawe nyowe ninkugambira amazima waza kwerinda akamwa kawe oba sitamu oba oteekemu obiti oba oteekemu ki omuntu otamugambira ekigambo tumasha ngo cyecweka muri nyuma abo kwa abantu abarundi barwanirije ntunguka bagenda omisho tukuza kuhorra muri bintu byakahuki ngo amahembe n'iki aba bashabirweho okuguma nibahikirira polisi okutwara enshonga zaabo obundi bakatunga obuhwezi na n'oburinganiza barekeraho kuryana ekirikurugiriramu okwitana. Gasha Olivia nasaasira omu Bushenyi.